Mtetoni shingi mtu murume wa ukuru wa gatagati na kuruira uturu wawe sibitareni ya Embu Level 5 imekuradhu wa isunzi siyawe siya usiari ne borisi Maria marekaritie dhoko ya Carolina kauntini ya Embu. Borisi mama marerekana ni kamarare arebi. Ontoria udite na mbere kurudhirwa utuira gasagasa ino yaumire bare borisi irarungamirie antu mathandatu na makurega kurunga mama geramburuburu iria umwe rombere kwithirwa ikirathandaka ino. Mwandiki wetu wa ndeto Rita Mwaniki wa Muchiri na thingatiritie ndeto ino na gatobecio ikibinya. Mwanake umwe wa miaka ya karigatiri ni uravuria ndivangio cia rithathi ciigari ciake cia siri thibitariri ya Embu Level 5 vuva ya kurathwa ni vorithi umwe mwena wa Carolina mathama utuku. Kurerekana ati vorithi aya aria mararangagira matura mathama utuku varia monire igikundi kimwe kia anake atandatu aria meciririe ati ni mikora na uguo kumetururira rithathi. No ati kuringana na aria monire giko giki vorithi uria wekire unyamu uyu ari murie muno na anake aya matiari mikora kuona wana matiari na matharaita wa monthe. Kogwe ni maukire ambiria kuratha na aratha muno na arikia kuratha nivo ucio mweno urathirwe kuguru arathirwa bakia uri joint ire rithathi yauka yavitukania ya ratha thimo yarikia kuratha thimo niyo icithire mwana ucio tondu engithiere in a very bad way na thimo ni eno yauka kumira nava yavitukania yathie into the private parts fuvocio nivo rira monie ni nathuka na aenge andu ni mathuka nivo maukire maura no cio muthigaria arai murie muno. Ni ivoya ria mwanake uyu aciari ake na ekari a Carolina ati ni makuona kivoto kuona uyu wari unyamu utagirire. Thirikari irorie maundu ma wananchi tondu ti wega gukorwa ati bandu ba matugitire kama misa. Koguo sheria kali ichukuliwe na nigetha nginya mwanake ucio agie na uma wake piu tondu ruto kwa kavota gwetethia ringi tondu tayari ni muthukangie mwili wake wa thiri. Hiyo risasi yenye unasema utampiga. Tumesema unampiga risasi. Mpiga, utaniambia kutoka kwake kazi usiku ni mbaya. Sasa muue, si unataka kumuua, muue. Sikesho mpige muue sahi. Unataka atina unampiga na unamtorea dipisto mwambie unamuua. Unawezaje haya hiyo si right ya mtu. OCPD wa Embu West niwe Charles Kinyua ni urauga ati uthuthuria ni ugwikwa haraka wa uria kwavoteka na watho kurumirirwa gutigirira ati mwanake uyu ni wona kivoto giake. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Muchiri.